ahangaha ngaragara nkaho nari umusaza nibyo akahise ko umuntu ushaka keraho umuntu buri gihe hari gihe usanga afite indi shusho ariko bikagaragara ko ari umwana ariko njinza nyishira no kuri stati bana bagata bavuga ngo umuntu uko mujya gusa ngo ni papa wawe uko mujya gusa. Shalom, shalom, shalom. Turabasubije mu izina rya Yesu Kristo. Muri ca kiganiro canyu kuri Homo TV aho dusangira amajambo y'Imana tukagenda dusangira ubuhamya butandukanye bw'iminsi ya kera. Igice ca mbere twari twarababwiye ku minsi ya kera aho twabwiye ko iki kiganiro buri wa gatanu mugomba kuzaza mugikurikiraho n'ibindi bice byinshi by'iminsi ya kera yanje. Ni iminsi ya kera ubushize twari twaganiriye niyo majambo y'Imana twari twaganiraho twavuga ku minsi ya kera y'ubuzima nanyuzemwo ari nayo impamvu iyi foto iri ahangaha y'iminsi yanje ya kera urabona ko harimo icahindutse ku buzima bw'umuntu. Simvuze ko iminsi ya kera y'umuntu aba ameze gute cange se ameze nabi kurusha ariko buri muntu wese aragira kahise kiwe. Niyo mpamvu kugira ngo akenshi mbishuti n'umuntu tubishuti agomba kuba afise ubuhamya, agomba kuba afise intahe. Niba ari umuntu utagira intahe ku buzima bwawe, niba ari ukuja gusenga urumva ari bisanzwe, wumva ko kurya nyine biraharura birya, kwambara n'ibisanzwe iwanyu birahari, imodoka nziza n'ibisanzwe barazitunze iwanyu, ibyo byose we nta gaciro biha. Ariko twebwe Imana tewe niwe yarimbye nyine bavuga ngo twebwe ngabo wakuye kure ngo nta mahirwe twari dufise. Jero nkunda kubishuti nabi Imana yakuye kure atamahirwe bafise, atabunye cyerekezo c'ubuzima bari bafise ku buzima bwabo. Rero twatangira dusenga n'ubundi nkuko dusanzwe tubimenyereye kugira ngo duze gusangira amagambo y'Imana. Buri muntu wese aho uri zi neza yuko ubwo twatangiranye ari iki kiganiro canke uri mushasha, mbibutsa yuko ari part ya kabiri, part 2 niyo tugezeho, ariko tuzagenda dukurikirana n'izindi ntahe nyinshi. Nawe aho uri ufise intahe yawe wazaturondera kugira ngo nawe ubashe gufasha abantu benshi ku buzima bwawe. Rero Imana ibamugisha twatangira dusenga kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Yesu Kristo mu Nazareti uri Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana igira neza. Turagushimiye kubwo dushoboje kongera kugaruka muri iki kiganiro. Turagushimiye ko twagarutse databuja kugira ngo benshi bakomeze kumva iminsi ya kera y'ubuzima bwanje, nabo abari mu minsi itaboroheye databuja ukomeze ubaremere ubuhamya ku buzima bwabo kugira ngo ejo hazaza databuja nabo bazaje imbere y'ubwoko bwawe bavuge gukomera kwawe. Nzi kuri Imana ugiye kubana natwe, nzi kuri Imana ugiye kubikora, ni izina ryawe ryera, amen. Tugiye gusangira amagambo y'Imana tudatinza cyane. Abadukurikishora kuba ari bwo ukimbona, ntago mvuze ngo bose baba banzi, ariko amazina ni Bahati Israël. Ndumuvuga butumwa, benshi banzi mu ivuga butumwa, abandi bari banzi mu ntahe, hari n'abanzi mu ndirimbo. Byose bifatanyiriza hamwe kutugirira neza, ariko ntago ari Israël mbonye wemwe baharabaza babimbaza, ni Israël Bahati. Yo mvuze mu ndirimbo bahita bagira ngo ni mbonye, ariko ni Bahati Israël cyangwa se Israël Bahati. Niyo tuzatubana buri gihe muri iki kiganiro. Ntukaze ucikwa buri munsi ya gatanu, tuba tubafitiye aribwo tuzatubagira n'abandi bakozi b'Imana twatumiye kugira ngo nabo bababwire iminsi ya kera yabo ku buzima bwabo. Ese nawe hari iminsi ya kera urimo, hari iminsi ya kera wanyuzemwo ubona wavuga abantu bikabafasha cyangwa se bikabasubizamo icizere cy'ubuzima bwabo? Ese hari iminsi urimo kunyuramo? Ihangane, nawe Imana izaguhindurira iminsi. Ariko tugiye gusangira amagambo y'Imana ari muri Yohana ibice 9 ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Akigenda umuntu wavuse ari impumyi. Kabiri, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icaha, n'uyu cyangwa n'abavyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Gatatu, Yesu arabasubiza ati, uyu nta caha yakoze cyangwa abavyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Reka subiremo mu izina rya Yesu Kristo.
akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icaha, n'uyu cangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Gatatu, Yesu arabasubiza ati, uyu nta caha yakoze cangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Aya niyo magambo tugiye gusangira. Imana wo mu ijuru bahereza umugisha. Aya magambo tugiye gusangira aravuga ngo umuruho ntukuraho umugisha. Umuruho ntukuraho umugisha niyo magambo tugiye kuganiraho, avuga ngo umuruho ntukuraho umugisha. Ico uzaba co cyangwa se ico uzaba iyi minsi nubwo yazimeze gute, nubwo Satani n'abadayimoni be baza bahaguruka bakaza, umuruho bakakuruhisha bingana iki, ubugwayi bukiyongera, ariko umuruho ntabwo wigera ukuraho umugisha. Imana ishimwe cyane. Umuruho ntiwigera ukuraho umugisha nubwo wanyura mu bikomeye. Twumvisha amakuru y'umuntu yavutse ari impumyi, ariko abigishwa ba Yesu twumvise yuko yari akigenda ahura n'umuntu yavutse ari impumyi. Twumvisha yuko abigishwa biwe bamubaje ati, mwigisha, none uyu muntu n'icaha c'iwabo canga se n'icaha ce ko yavutse ari impumyi? Yesu arababwira ati, uyu nta caha afise, niwabo nta caha bakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana ibonekere muri we. Iminsi urimo kunyuramwo cyangwa iminsi wanyuzemwo, kwari ukugira ngo imirimo y'Imana ibonekere muri wowe, kwari ukugira ngo imirimo y'Imana ibonekere muri jewe, kwari ukugira ngo imirimo y'Imana, haleluya, kwari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri nje nawe Imana yakuye mu bihe bya kera, kwari ukugira ngo imirimo y'Imana iboneke. Abantu nibyo baragufataho ijambo uri mu minsi ya kera, abantu bakakuvuga nabi uri mu minsi ya kera, abantu bakakugwanya uri mu bihe byashize, nibyo barakugwanyije, nibyo barakuvuze, nibyo baragusebeje, nibyo bagufasheho ijambo, nibyo bakuhimbiye ibinyoma bitewe n'ibihe wari urimo. Hari abantu bagufatanya n'ibihe, hari abantu bagufatanya n'iminsi, ariko ijambo ratubwira ngo umuruho ntabwo ukuraho umugisha. Ubwo waruha gute, umugisha ntuzuvaho. Uw'Imana yakugeneye ku buzima bwawe, ibyo Imana yagusezeranyije no kubikora izabikora. Mu gice cyashize kindi, mu gice twamaze twaherutse kumva kuwa gatanu ushize, twaravuze neza, babwira ubuzima nanyuzemwo nanje bw'iminsi ya kera, ari naho iminsi nawe waba urimo kunyura mu minsi itandukanye, ariho nawe waba urimo kugenda ubona ubuzima butakoroheye, ariho nawe waba urimo ubona iminsi igukomereye, ariko humura, ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire muri wowe, ni ukugira ngo Imana ikuremere ubuhamya, ni ukugira ngo imirimo y'Imana igihe kizashike ibonekere muri wowe. Kuba wagerageza gutegura mariage bakayica, ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire muri wowe. Abantu nibyo babara abantu. Minsi ya kera hari umuntu yigeze yambwira ijambo rikomeye, arambwira ati, wowe utandondeye ntaho uzagera, nta n'intambwe uzigera utera, nta n'ico uzagerako. Amaze kubimbwira, namubwira ati kubera iki ibyo ubimbwiye? Arambwira ati, wowe utandondeye ntaco uzageraho. Twongera guhura ubwa kabiri, arambwira ngo wowe uzakambara cyangwa se uzafungura cyangwa se uzagiraho kuba ntakiriho ari uko napfuye. Ico gihe nta n'umwenda nagiraga nambara, ntakiriho ari uko napfuye niho uzagira n'umwenda wo kwambara. Ico gihe ntibyaciye intege, kubera nari maze kumenya ati ni ukugira ngo imirimo y'Imana ibonekere muri we. Ahubwo nagize ishizere, ndavuga ati rero agiye gupfa, kubera ko ngiye kwambara, ngiye kugira ico gufungura. Nagaruye imbaraga, ndavuga ati ahubwo ari uko bimeze, ahubwo rero agiye gupfa. Sinumvisha yuko nzabaho nzakwambara ari uko yapfa, ahubwo navuze ati rero
agiye gupfa. N'ibyo wabikubwiye ntugire ikibazo, wakubwiye ngo ntuzabyara ntugire ikibazo, wakubwiye ngo ntuzatera imbere ngo uzatera imbere atakiriho, wumve yuko agiye kuvaho kugira ngo utere imbere, wumve yuko wazavaho mbere yuko uvaho kugira ngo Imana ibikore, ahubwo nukugira ngo ariko iri jambo rirafashije n'ukuri kw'Imana ngo ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanigwe muri wowe. Haleluya. Rero ntibyari byoroshe, nababwiye ukuntu bamaye V8 bakayishyiraho amategeko, narabibabwiye mu gice cyashize, narabibabwiye, ariko kwari kugira ngo ibyo byose imirimo y'Imana igaragarire muri jewe. Ntukaje kurusha ku buhamya ubiyumbonye ubona intahe, umbonye iyi ni foto yanje y'iminsi yanje ya kera. Ahangaha ngaragara nkaho nari umusaza, nibyo akahise ko umuntu ucanke keraho umuntu buri gihe hari igihe usanga afite indi shusho, ariko bikagaragara ko ari umwana, ariko njinza nyishyira no kuri stati abantu bagahita bavuga ngo umuntu uko mujya gusa ngo ni papa wawe uko mujya gusa, ni ukuvuga ngo yari iminsi ya kera. Ico gihe rero bamaye iyo modoka ya V8 kondisiyo narazivuze mu gice cyashize. Rero iyo modoka yakoraga ibyo yagombaga gukora, bamaye na envelope irimo 200,000 by'amanyarwanda. Iyo envelope bamaze kuyima, naragendaga nkayarya, bwaca n'ubundi mu gitondo nkasanga yandi imbere y'igitanda ibindi 200,000. Nukuvuga ngo buri munsi niyo nagombaga kurya agashira. Mu minsi yashize ayo mafaranga navuga yuko yagaragara nkaho ari menshi, uretse ko ubu ngubu navuga ngo ni make, ariko mu gihe gishize yari menshi. Ubwo ngubwo nasaga nyasanga imbere y'uburiri nkagenda nkayarya cyangwa nkayakoresha ibyo, ariko kondisiyo yari hari kwari kuyarya ayo mafaranga yose nkayamara. Iyo ni iminsi ya kera, ariko kwari kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri njewe, igaragarire muri wowe. Ubwo ngubwo barayimpa, baje no kumereza inkoni yari irimo mu ifoto yanje. Iyo nkoni benshi barayizi, barandazaga banayimbonana bakagira ngo ni style, yari iri mu ifoto yanje. Abayizi benshi barayimbonanye, narayigendanaga iyo nkoni no mu giriki gisagara cy'Ubujumbura. Hari abayimbonanaga ico gihe mu Kayanza aho bita mu Marambya cyangwa se kuri centre, hari abambonanaga iyo nkoni, nakundaga kuba nyifise ico gihe. Iyo nkoni rero bamaze kuyimpa ntibyari byoroshe, ariko nanabibutsa yuko kugira ngo mbijemwo ntago nabijanwamwe n'abapagani cyangwa abantu abadakijijwe, n'ubundi twari dukijijwe. Nanje nari narabatijwe mu mazi menshi, kandi bari barambatije hehe muri Pentecote. N'ubundi hari abahita bagira ngo biba ari ibintu tuba turimo kuvuga, ariko aho bambatije ni kuri Pentecote yo mu Kayanza, ahantu bita mu Marambya, niho babashije kumbatiza. Ariko ico gihe nari narabatijwe, nubwo nagiye muri ibyo. Mugire ngo biza nk'abapagani gusa, hari ababijamwe n'abapasteri, hari ababijamwe n'abaprofete, hari ababijamwo nta gice kitabijamwo, hari ababijamwe n'abapagani cyangwa se abantu batandukanye, nta gice kitabijamwo ibyo bintu ngo yiraravuge ngo nuko yari umupagani ngo niyo mpamvu atari bwamenye Yesu Kristo. Nari umukristo, ariko sinari bwamenye iby'ijambo ry'Imana byivuga butumwa. None ico gihe iyo modoka yakoraga ibyo navuze byose. Iyo nkoni nayo ikintu yafashaga kuja mu gihugu ushaka kujamwo ntakoresheje indege, nta visa natse, nkayifata ngafunga amaso natuye aho ushaka kuja, nkaza gufungura amaso sanga nagezeyo. Urugero, kuva i Kigali nza muri iki gihugu, ikintu cabagaho ku buzima bwanje, nafungaga amaso namaze kuhatura, nasangaga nta n'iminota 10 nkoresheje urwo rugendo. Ni ukuvuga ngo byarihutaga kurusha nk'uko nakoresha indege cyangwa se ngo nihute. Ico gihe byarihutaga. Noneho bamaze kubimpa ndabaho ubuzima, nkaza nkora ibyo ngibyo. Bagize iki? Banegese. Ariko barambwira ati rero kugira ngo byorohe, kugira ngo uzabe uwatanze ikimazi, ushobora kuba iki gice uhereye ku gice cya kabiri cya mbere utagikurikiye, udasobanurwa ibyo ndimo kuvuga, wazongera ugashaka igice nanone. Nta handi muzaza munkurikirana uretse kuri Homewood TV, niyo tuzaza dukurikira, niyo muzaza mukurikira ibiganiro byanje bitandukanye. Hari ubwo nzaza mba ndi kumwe n'abandi bakozi b'Imana, nabo twibukanya iminsi ya kera cange aho Imana ibagejeje ikora. Rero byanga byakunda wawe wazagara igihe kugira ngo nawe iyo minsi urimo kunyuramo uzisangiza bagenzi bawe cyangwa se abari hanze cyangwa se bari mu buzima butaboroheye, bizabasubizamo intege. Rero bw'ico gihe
iyo nkoni yaranyarusaga cyane ku rundi rugezo, ni ukuvuga ngo byarihutaga. Rero icakurikiyeho narazaga ino nkatemberaga ico gihe nari nashizemo amenyo ya zahabu gusa, simvuze ko gushiramo amenyo ya zahabu ari icaha canga sariki, ahubwo niyo nari narashizemo gusa mu mutwe nari narasize bya tetire, nakuvuga ngo nari naragiye mu by'isi nyene. Ariko none icatangaza abantu nuko ngarutse aho bambatije batangira kumbona mu yindi shusho, babona narabaye nkuko bavuga ngo umuntu yabaye kirara, babona narananiranye, ariko ntibamenya ko ari ibindi bintu namaze kwinjiramwo bo batazi. Ndabyibuka ico gihe ntago nagendagayo, ntago nagiyeyo n'imodoka, ahubwo babona afise iyo nkoni gusa bakayobegwa bakagira ngo naje nipa, kumbi iyo nkoni niyo namaze gukoresha. Benshi barayizi, wenda dushobora no kuza gushiraho ifoto, tuzabora kuza gushiraho ifoto muri iyi video kugira ngo iyo nkoni muyirebe ndanayifise. Iriho uturahuri dutatu, ahandi ku kindi gihande habagaho ifoto yanje. Noneho ubwo ico gihe ntibyari byoroshe, ndaguma aho ngaho, ariko mumenye ko turi mu ijambo rivuga ngo umuruho ntukuraho umugisha. Nguma aho ngaho, ntibyari byoroshe. Ubwo amafaranga nagombaga kuyarya, naje kugera aho ngaho ndorora inka, ngira inka nyinshi, ariko maze kuzigira ubwo hari umukobwa twaje kuryamana. Tumaze kuryamana aratwita, amaze gutwita bazabambwira ngo rero kugira ngo uzokomere ugire ubutunzi bwinshi, ugire ibintu byinshi, uriya mukobwa uzamuhereze amafaranga kugira ngo avaneyo iriya nda. Noneho umwanya wo kuyivanamwo, umwanya wo kugira ngo ayivanemo, ndabwira ati rero akira amafaranga ugende ugure kugira ngo ivemo uyivanemo. Niyo mpamvu udukurikiye, niba uri umukobwa cyangwa se umusore, nimba waguye mu caha, ico caha cakubayeho, reka guhita ugerekaho n'icaha cyo kwica, ahubwo ihangana uzahindukirira Imana, uze wihane, bagusengera ukizwe, ariko ureke kuza ukora icaha guhita urenzaho n'icaha cyo kwica. Uwo mwana wishe ntabwo wari kuzamenya icavamwo, uwo mwana wishe ntiwari kuzamenya icazovamwo, arigari we yari kuzagukura mu buzima urimo, harigari we yari kuzakuzamura, ariko wowe ukagenda wakoze icaha cyo gusambana, urengejeho no kugenda kwica umwana. Reka muze mubyihanganira kugira ngo nimba ari icaha byashitse ukagikora, ahubwo ugenda wegera Imana uvuga ati nibyo narakiguyemo, ariko Imana imbabarire. Imbabazi z'Imana ziracariho, nubwo waba umusambanyi gute, nubwo wakica gute, nubwo waba umurozi gute, hari abatubanjirije bakoze ibirenze ibyo, ariko Imana yabiyegereje irabababarira. Nanje narakoze ibirenze ibyo urimo gukora, ariko Imana yaranyiyegereje ingirira imbabazi nyinshi, yongera kunyiyegereza, nongera kubona ikiganza c'Imana, nongera kubona ineza y'Imana. Rero muze mureka kugira ngo mukore ibyaha muhita murenzaho n'ico kwica, ntabwo wari kuzamenya ico azavamo. Erega rugo waba udukurikiye kandi wari ufite umugambi wo kugira ngo ugenda wica umwana ari mu nda, huyagenda ahubwo ukizwe, wihane, wabigendeyemo mu kutamenya, ariko imbabazi z'Imana ziracariho. Ubwo ico gihe ubuzima ntibwanyoroheye, nashakaga kuja niba bihugu byinshi bitandukanye, nakoreshaga ya nkoni nkuko nabibabwiye, ariko ubuzima ntibwigeze bunyorohera. Ico gihe ikintu naburaga yari amahoro. Nta mahoro nagiraga, naragiraga ibyo byose, nkagendera mu modoka ashatse usibye ya V8 iyo ngiyo bari barampaye, nkabigira ibyo byose, ariko nta mahoro nari ifise. Sinigeze ngira amahoro, sinigeze ngira umunezero. Abantu twarahuraga nkababwiye no guseka, sinasekaga. Abantu baranzi ico gihe, nabo muri famille baranzi ico gihe, sinasekaga. Ni ukuvuga ngo nishimye, nababwira ngo ndishimye, ariko yari iminsi ya kera. Ariko kwari ukugira ngo imirimo y'Imana ibonekere muri jewe, ibonekere mu bantu, igaragare, ariko ntibyari byoroshe. Ubwo ico gihe ndabaho ngaho, ubuzima bunkomereye inshuti yanje, nta mahoro nagiraga. Niyo mpamvu nasomye ijambo rivuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Ariko ico gihe nta mahoro nagiraga. Umuntu yarabonaga ngendera mu modoka, nkagenda uko ushatse, nkabaho aho ushatse, ariko amahoro yaragiye kure yanje. Nta handi tuboneramwe amahoro uretse muri Yesu Kristo. Muririmbyi ndakunda umuririmbyi aririmbye baravuga ngo nangejeje kunywa ku migezi, ngo n'umunezero w'iyisi, ngira kama ndihebura rwose. Ese nawe wagejeje kuyinywaho, imaze gukama urihebura rwose? Ariko ngwino nagugira amahirwe y'uko wakwizira muri Yesu Kristo, niho hari amahoro n'umunezero. Nibyo umunezero urimo, simvuze ngo umuntu aboneramo ngo niyo hari ubukire, ariko nasomye n'ijambo rivuga ngo niwicisha bugufi kubaho Uwiteka
ingurano yawe n'ubukire n'icubahiro n'ubugingo buhoraho, ariko wabanjije guca bugufi kubaho Uwiteka. Ntibyari byoroshe, nta mahoro nagiraga, nta buzima nari mfise, ntaki nari ngenderaga nkabwira amafaranga menshi, nkagira inka n'ibiki, ariko amahoro yaragiye kure yanje. Nta handi naboneyemo amahoro atari muri Yesu. Ese waba uhari nawe uvuga ati ngwino, reba itorero rikwegereye, reba ishengero rikwegereye cyangwa abakozi Imana bakwegereye, ugenda wakire Yesu umwami n'umukiza. Birababaje kuzaja mu muriro utanariye amafaranga, utabayeho neza, nta hantu wasohokeye heza, nta modoka nziza wagendayemo, ntabwo wariye iby'isi, uzi kuzabura isi ukabura n'ijuru. Urabayeho hano mu isi nabi, uragenda mu byaha, uragenda ugakorera, niba ari wa mukobwa ugiye mu byaha ugakorera 50 cyangwa 100 cyangwa ayarenga, ariko nta buzima. Ahubwo ni igihe cy'uko mwahindukira Yesu Kristo. Muze duhindukire Yesu Kristo kugira ngo tumwambaza akiri bugufi. Tugeze mu bihe bya nyuma, ahubwo ni igihe wari ukwiye kuva muri ibyo bihe wari urimo, kugira ngo muze duhindukire Yesu Kristo. Niho ibyacu byose bizagenda neza, tuzagenda dusangira amagambo y'Imana. Ariko mwibuke twari turi mu ijambo rivuga ngo umuruho ntukuraho umugisha. Erega ushobora kuba waburushe, ushobora kuba wari mu bihe bitandukanye, ushobora kuba wari mu minsi kugoye ikuruhije, ushobora kuba wabona uruhijwe n'ubuzima, hari n'uwaragiye kubivamwo Imana yarasezeranyije ngo none ntibyasohoye, hari ubwo wabugiye kubivamwo ngo umuhanuzi yaramvugishijweho ngo none byaranze gusohora. Ese uramakinga shuwa yuko ari ntuza, ari Imana yavuze cyangwa ari uriya muntu yavuze? Tuza tumenya ko ari Imana yavuze. Imana ivugana natwe mu ijambo ry'Imana, nibyo yatuma n'umuhanuzi wayo akatubwira, ariko ntitubivemo. Abatubanjije baratihangana imyaka 100, imyaka irenga iyo, ariko twebweho turimo kubivamo mu mezi 5, turimo kubivamo mu mezi angahe. Umva mbabwiye, umuruho ntiwigera ukuraho umugisha. Reka tugume mu ijambo ry'Imana, aba ari ryo tugumamwo, tube mu Mana. Byanga byakunda Imana izatugirira neza, tuzabona ikiganza c'Imana, tuzabona impinduka. Wewe wari udukurikiye, wakoze gufata aka kanya, hari henshi hatandukanye wari kugenda kumva, ariko wakoze. Twarangiza dusengana, hari abari mu buzima butaboroheye, nabo bavuga ati ni ukubera iki, ariko ijambo twarimenye ni ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe ejo canke ejo bundi. Imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe, nta kintu bitwaye. Reka bakuvuge, reka bakugwanye, ariko ugume mu Mana. Byanga byakunda uzabona ikiganza c'Imana. Rero twarangiza dusengana kugira ngo ushishikare kubona ikiganza c'Imana. Iki cari igice ca kabiri cyo muri iri jambo ry'Imana dufatanyije n'intahe yanje y'imisi yanje ya kera. Reka dusenga Imana. Yesu Kristo mu Nazareti, turakoze kudushoboza kubwira ijambo, wabanye natwe, wagaragaje databuje imbaraga zawe. Twumvishe yuko basanze ari imunyu bakakubaza ngo ni icaha yakoze canga se ni icaha ciwawe, barabasubije ngo ntago ari icaha ciwabo, nta nubwo ari ice, ngahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Ni ukugira ngo databuja uyu yaradukurikiye iminsi amazemwo itamworoheye, ibyo arimo kunyuramwo bitamworoheye, ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire muri we igihe cyashyizweho kigeze. Reka imirimo y'Imana igaragarire mu barwaye, reka imirimo y'Imana igaragarire mu babuze icepfo na ruguru, reka imirimo yawe igaragarire databuja mu batishoboye, abari mu mpandanye z'isi. Hari abagumwe kugushakisha, ariko reka imirimo yawe igaragarire muri bo. Mu izina rya Yesu Kristo ubikore nk'Imana wiyubahishe, zineza kuri Imana ugiye kubikora, ni mu izina ryawe ryera, amen. Mana mu ijuru bahereza umugisha, muzaga mudukurikira buri minsi yose ya gatanu, zaturi kumwe namwe tuganira amajambo y'Imana. Ntugacikwe no kudukurikira kuri Home TV, uzagenda tubakusangiza ibiganiro byinshi bitandukanye. Ni umugisha ukomeye kubagira. Shalom shalom, mwarahezagiwe cyane.